danas još jedan izazov na kanalu. Uglavnom ja ću da gledam reklame i brojat ću koliko reklama mogu da pogledam pre nego što se pokaže neka promjena u mom ponašanju. Tehnički ja gledam reklame sve do poente dok ne poludim. Uzbuđen sam mnogo, uzbuđen sam baš lepo ekstra. Ako pogledamo ovdje sa leve strane vidimo da sam ja spremio neke reklame koje ću gledati. Vi naravno ste sigurno upućeni sa tim kada gledate neki video i iskoči vam dve unskippable reklame i onda poludite. Ja ću to da radim konstantno. Ja ću samo da gledam reklame. Znači nema video u sredini sa reklamama sa strane. Želim da vidim kako je to kada ja znam da posle te reklame nema povratka nazad. Nema srećan video koji ću da gledam. Posle te reklame još jedna reklama i još jedna reklama. To je to, imam counter sa strane na drugom ekranu i spreman sam. Izazov može da počne sa prvom reklamom koja će da bude eci peci pec ti si mali oh fuck, what the fuck je ovo. Ok, i da poručim Volt reklama od 20 sekundi. Ok, krećemo. 3. Posle ovoga nema povratka nazad. A jedi be govno. A, kakav divan dan. Neka počne laganim doručkom, a onda moram u prodavnicu, gde je prava zabava. U povratku, to je pravi mali trening. Besplatan. Ok, kuvanje i shopping su zabavni, ali je zabavno i poručivanje preko Volta za skoro sve što stiže do tvog doma. A da poručimo Volt. Pa, hvala. To je zvanično naša prva reklama. Da, sa Owen Wilsonom. Opa. Za one koji ne znaju, Owen Wilson je Maja iz Zookeepersa. Opasno. Očekujem dosta od ove reklame. Očekujem ono Absolute Cinema. Vreme je 3-4 sat. I am loving these zero delivery fees with Walt Plus. Zero delivery? Zero delivery? Or takeout or even socks. I don't have to worry about anything anymore. You don't have to worry about anything anymore. No, that's not what I... Wait. Oh, no! Šta? What the fuck? Oh my god, svi su poludili, šta? Owen Wilsone, šta ćeš da uradiš? Mogu ih sve. Taj flash nije bio potreban. To je 2. Osjećam se zdrav. Ti poželiš glovo. Ova reklama! Kada dođeš kući ti poželiš glovo. Ova reklama će mi izuzeti, to znam već. Kad nema pelena ti naruči glovo. Pokloni, pizza, cvijeće, glovo. Naruči se što želiš. I zapleši kako voliš. Ding dong glovo. Ding dong glovo. Ding dong glovo. Glovo, ti naručuješ, mi isporučujemo. Znači ako jedna reklama ti donese, reći ćemo 5 poena ludila, ova reklama ti donese 50. Poludit ću. Ajde ponovo. Hi there. Would you like to receive a gift? I'm a missionary for the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. And this is the Book of Mormon. Na 10 reklama sam upravo sad, ne osjećam se, osim onoga ludila, osjećam se radosno, što je čudno za mene. Tako da barem su mi 10 reklama malo digli raspoloženje. Osim one reklame kako zove sa onim kultom ili šta je već, to me živcira teško, iziritira me njen glas i idemo jako, valjda me to neće izludeti. Would you like to receive a gift? I'm a missionary for the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. And this is the Book of Mormon. Specifically talks about Jesus Christ. I've seen the Book of Mormon be able to change my life so much. We would love to give you one as well. As you can see, we have lots of copies. So click the link below and missionaries will drop it off your house and share a quick little message about Jesus Christ. Doći će mi na gajbu? Doći će mi na gajbu i pričat će mi o Isusu. Samo malo, po Isusu će samo pričati, ništa strašno. This is savagery. Savagery. Moram da priznam, ovo je
complete and utter nonsense. What the fuck, lady? What the fuck was that? You crazy son of a bitch. Okej, ubacio sam i temu reklame. Sad sam spreman za finalnu fazu. Glatko iskustvo pri korišćenju multimedija i aplikacija. Stvarno? Zahvaljujući priloženoj tastaturi lako se može pretvoriti u laptop. Kakav bolesnik. Uključuje zaštitnu futrolu, zaštitnu foliju za ekran, bežičnog miša i slušalica. Opa, za koliko? To mora da je nešto ono 150.000 dinara. Mislim da je ova ideja prodaje za 99. Za 99 dinara? Pum, pogoda. Dobar deal, još bolji efekti. Oh, yes. To baby boy. Imaju 7-inčni ekran i rade na najnovijem Android 11 sistemu. To nije bio Android 11. Pisalo je Android 14, ne? Version of... Ovo je na španskom. Kako je ovo IP adresa? 26.26.26.1. Ja bi tu jediko. To bio Volučak, ja sam vidio Volučak kako pokazuje na temu. Ne znam, zašto mi je to toliko smešno? Riber. Okej. Unfunny. I to je mačuga. Što mi je? Što je meni kuđavo? Tek sam na 28. reklami. Šta mi je? Jebog te. Unfunny. I mačuga. Samo mačuga kako me gleda tužno. Katastrofa. Zašto je izašao Roblox? Zašto je Klova tu? Ko je ovo sa desna strane? Andrew Tate? Dynamic disaster. Ja čak i ne gledam Roblox. Zašto mi je ovo izašlo? Zašto mu je glava heksagon? A ko je ovo sa desna strane? Zakliče glavu. Ko je ta osoba? Naruči sve što želiš i zapleši kako voliš. Ding dong glovo, ding dong glovo, ding sad vidim koliko su... Glovo, ti naručuješ, mi isporučujemo. Pre sam probao da ignorišem haos. Probao sam onako da ispadnem normalno u tom haosu. Sada, nakon 33 reklame ga prihvatam. Prihvatam taj haos. I želim da gledam više tog haosa. Ljudi misle da su naš tablet loš. To je nemoguće. Kako je nemoguće? Naši tableti ne možeš da misliš. Rade na najnovijem Android 11 sistemu. Ne možeš da misliš da je tablet loš. Ne možeš, jednostavno to je nemoguće. Ne može niko to da misli. A ko je ovo osoba god dole? Šta kliče glavu? Zovi jedni, vi ste isti prevaranti. Memorie, imaš više prostora za omiljene igre. Kompatibilan je sa svim Joy kontrolerima i Nintendo... Kontrolerima! Kontrolerima! Ovo je 53. reklama. Osjećam kako polako mi svaka sljedeća reklama jede sve više i više dušu. Ja sam bio uzbuđen i onda samo sam riknuo. Znači samo 10 reklama kasnije, kao da mi je svaka od tih reklama onako malo iscedila dušu napolje. I sada uopšte nisam ista osoba kao prije 10 reklama. Ovo je zabrinjavajuće za moje zdravlje. Mislim
da treba da kontaktiram stručnjaka, medicinskog stručnjaka za koga znam. Koja je maksimalna brojka gledanja reklama bez prestanka pre nego što žrtva dobije trajne posljedice? 2 sekunde. Znači, posle 2 sekunde odgledanih reklama, to je, kako zove, dobiješ trajne posljedice. Da. Dobro, valjda. Idemo do kraja. Šta je ovo koji izjavo? Bimpos! Šta? FC Barcelona, Atem, Calta de Balsa, Junior Team, Match Day, Song for Kids, and Parent Sport. What the fuck? Pravom tastaturom, lako se prebaci. What the fuck je ovo? Telcast. Techlast. What the fuck je Techlast? Između funkcija tableta i laptopa. Pored Techlast. toga, tu je i zaštitna futrola. Zaštita za šta je ovo koji kurac? Webcam cover! Webcam cover! Pičku materinu. Znači, prodaju ti laptop i onda ti stave webcam cover. Šta? Na koje sam ja reklam? 67. 67. reklami sam. Neću ja napravim Fiverr za to. Nemam snage napravim Fiverr za to. Bukvalno ono... Kao da mi se gubi snaga. Ne mogu više da... Simulation! Cartoon! A šta ako... ja pozovem te ljude i oni meni dođu na gajbu i ja ih prebijem. Šta onda? Hoće poslati pojačanje? Ili će dobiti onu... kao u Epstein programu GTA 5, dobit će ono poziv žur. Dead! Dead man! Dead! Da kupujete vaš Maxi. Mislim da je to to. Ja mislim da je to to. Ne mogu, Bimpos. Čim ovo vidim, ja ti zgadim i su život, jebate. The Bimpos. FC Barcelona, fuck! Da, to je kraj, to je jebeni kraj. Znači, ja ne mogu više psihičko da podnesem. Poludeo sam ono, pisat će broj, onako kada sam baš krenuo da ludim. I znači, zaključili smo. Posle jednog određenog broja, koji će pisati na ekranu, ti kreneš da ludiš. Znači, tad je ono poenta kada nisi sam svoj, kada nisi povezan sa realnošću. Mislim, ti od ono samih 3. 4. reklame kreneš već polako da ludiš i sve. Kad sam ja krenuo, ono od 6 reklame sam već poludeo i sve mi bilo onako ludovo sa reklamama i džusku i šta sam već radio. Ali posle tog nekog određenog broja reklama, onako što više ludiš, neće doći do poente da ti toliko poludiš da si ono nenormalno, da si ono psihički nestabilan, ali će biti do situacije gdje će polako da ti, reklame će polako da ti crpe dušu do poente ono da umreš, pretpostavljam. Ako se neko iz nekog razloga želi, može da se usudi da polomi moj rekord i da bude šampion gledanja reklama. Ja ne planiram da branim moju titulu, tako da je ono slobodno.